تماشاوان هجان هاجی لگل ما سر تنوری اوجی دایکا خیال هیه امناجوی بپرسن اوج کوهاتیه دایکا خیال کیش کیجا مالباتیه امناجوی بپرسن دایکا خیال قوات بشتر مرحبا الله سرجابا خير السلامة وقيراتين سرجابا ساغ بيقلك سباس دایکا خیال ام کارن ناس بکن مجبو تماشاوان مجی خیال کیه جکوهاتی بد خيال أج مام خرامة أجنا مام خرات ما ناب جودا أب عشيرة جودانا جوبي كينا أمانا نابادا أمبونا بوكاوا مشبكان نصيبه يعني ت كتشا مام خراي بوكا جرداي أري تجي مثلا تجي برد في جندي دبوين برد تجي الجند بو نا تجي جند هون دركتن دما جند والا كرني هون چونكو هون چاو وگريان جارده وده بري أم چون أدني أم چون ميرسيني أم بسالمان ميرسيني أم بهارات برگرنا جندي خوات إن سر جندي خوا سرپاز ما بري هبو أم چون بريه نما باس قلاندية بازي متنا هم عمل مالي درون نخواري ما ميشبكه ودما المرسيني بونجي بس هبو مثلا وات وسر بس كيل ورد ما سر بس ما بازش خورا دا خوي كرن ما دا خوي كرن دا مشتي ام بين مشتي ما دا مشتي ام تاتم بهاري ما تكون متكرها ما ام شخورا چونه بيري بنيري خورات كر شيري خورات كر ماست خوچيت كر رونه خورات كر اپاس هما هو بو إجا چاوي مثلا ها مرسين ام بيجن تبد كردن اما نيفيه پر كردن لوير كرد چاوانه مثلا هف دگرين ناگرين تيكليه و چاوي بهبره والله إدارة يا ما باشا ها جرين باشنا مثلا ام بيجن لورجي يعني عشيرة يافرا لبر عشير بوني إجا برنور عشيرة يا خوي لورجي مثلا دعوتي وانو تعزية وانو شلون آلي هفتكنا آلي كاريا هفتكن شي هفتكن أيني دي هاري كاري هبت كان أيني شبه زماني بري كيف أخوات جلي كيفتينين باشن أما هو تجبر تشرم تكيتي الشرم نحكم أنا صباح ما زلت بيجم ما شو تنزم باخفتو قلك خوش داخل ولا يا تبيجم ده بس المرسين اجدما ودوات شيتكن هم بجيلو برجي فرا شيتكن أم كرا فيستاني كرداني الخوات كان داسمالي كرداني الخوات كان أم بين بوشي أم بوش الخوات كان أم چن دعوتها جلي تجي دعوتها هني أنا والله أنا برجي أنا المرسين يجي هنا أشمي قابك بين برخوش المال جي هنا والله مشاش قيز هبون مشاش قيز بينج دانه مير كريا يك مايا دلال كي قم جني خصنا يك الميرسيني يك الدولة تكيا نالبرا هما هو كيف ما خوش يعني ما دهوتا خوش كريا بس كنا زيت بيش أما تبيجم تبيجم تجبر تشرب كخامة ها تشكي شرمدك إيه دما كون لفربون خاني فرشاوابون هون استيكلي جنديا شاوابون بهفري وتشدجيا فرا دما بري جندو صوتني بري جندو صوتني تكليا بعد زاب خوش بو ما دخل طابت جنم ما جنم طابت آش ما هبو ام چون آش بوده بیجم چی به زب خوش مو ام چون زوزانا مکونت برین چادرت برین زوزاناش خرات بعد گرتن امش گون درت کتن زوزانا هنگاتی ام نان منال گون دادا اما وصابو ما دوار هبو ام دوارات هاتنو چون و زمان وصابو ام زمانی کتی عربا لینگه که خب باویجه بی عربه هبن اگه ام نکارم بچن ام ختیار بونه ام کتنا ما مشكلة. أنا هنا أما اختيار ابن إيه مهما بين بينجي سالي بين ولا ما اختيار ولا والله ما اختيار بونا بينجي سالي ما اختيار بوما ما أنا اختيار بوما. وكي ممير كده إذا 14 سالي بوم إذا اختيار بوما ما. إنت 14 سالي ت بخواستك أخو زوجي أنا. أري والله استك أخو. شوف كيف ما هاد. يعني تج أبو حسكرت بير زوجي. ميال حش ظلامي خواتكر بس قال زوجي ها ساغابو
Diji yani. Diji. Ez jîtim. Çavayı naberete vi çavayı. Un çitki. Navbeyna min özdex xweşa. Em keyfin gelekî îşetken gelê radbin gelekî dirûnin gelekî dixwan gelek vedixwan. Em amê çi bike? Gelek başı. Bira dayıkê me giş wabin bira war navera an xweş bû bira hez bikin ji hev ew zarokê xwe malbata xwe tev dî yani dayıkê me vê heq dikin ne? Belê. Wela heqet ken vê em çi bike? Em gelek hejî ku dikin. Em gelek keyfin. Ama gundî jî mesela gundî xwe em gelek hejî ku dikin. Em heme jintiyê têkin heme mirovê têkin yabancî navmedanînin. Yabancî em çar hebin mesela. Ama em xwe rame xezal gewdan ew jî jora ya beraşînê ya. Em çar hebin yani. Evê de heme mirovê hebin. Yani tedbê ku hûn xerîbin hûn car dibûkê malekê ne? Em bûke gundekê ne yani. Xezûrê min û xezûrê xezalê pismamê hebin. Erê wala. Mamê çi bikin? Na hûn karekî bikin mesela nan lê xistin dayika. Alîkariya hev dikin. Wer her tiştî de alîkarin ji hev re ne? Em daveta bikin em harîkarin. Em ji xwe re bêr bikin em harîkarin. Em heme şola harîkarê hebin. Em dewamlî harîkarê hebin. Em tica xwe nadin hev baş. Misafirek bêta mala tiyê me ez biçim ew têtin aynî wisa ne adetê me wisa ne. Em yardımê denê ku de em ji be hev radibin hev rûnin. Gelek keyfa me xweş e yani. Wekî de dayika xeyr wekî de jiyana te em bêjin li gund tu herî dawî behsa xwe tenê bikir tu çi dikî li gund tu çi diçînî tu serîspê radibê çi karî dikî tu te hewqa xwe çi çandiyê em bêjin te bexçê te çey tê çi fîkî hene. Bexçeyên xwe me sê zevî kêlane. Me di dokê ne pitat, di do fasolîne. Xiyarım, bacanin, tiştî miştin mesela çava patlıcanin ama evin biberin tiştî westana. Başka radanandına. Ji bona heta payizê em bixwin payîz em çin Mêrsînê. Hûn heta payîzê li virin payîzê hûn derin Mêrsînê hûn deriyê xwe vir digirin derin hinek li vir dimînin. Hindey bibînin jî em derê xwe girin em çin zarokên me bûka me ew li wê derê ne em çin cem me. Dil nadim bûka tinê pê li me li wê derê. Em payîzê çin zalamên biçikên xweş e tasyona we heye. Li wê derê tasyon bilind dibîtin em çin wê derê. Ji ber xestê wan çin xestê qalibê we anco bû du sê cara. Havê parê jî anco bû dîsanê paşa em hatine wê derê. Ji ber ku li viranî imkanê nexweşxanê dûrê û nikarin tim û dayîm herin werin rê nexweşê. Rê tu demeka matin ji xwe riya gund tune yani gelek bi zehmetî me li Mesela sê çar heyva bîte bepir em nikarin bîn. Em nikarin çin qezayî. Em mîne li wê derê jî em nikarin çin qezayî. Mesela riya me tune rê navekin ji me re. Nelwa alî rê navekin. Em an mîne sekinî heta bepir radbîtin em paşê diçin. Hema. Niha wextê ku zivistanê kes li gund dimînin namîne kes li vir dimîne. Xwedê car mînin. Ama car ne hemî cara. Mînin niha. Em par neman belkû î sal em sê çar mal bimînin bê derê. Başê dayika xeyal gelek spas mala te ava bê her hebî tu gelekî sax bî. Mala te ava. Çaba hatin zûr heta